pinia bang nili nali tumafan la standard form pupu matela voreng over sai ajada voreng over sai along stami labang so form bang fill up po la si labang so form pensi kai fly idundun kaduka vita chinit puta hailo labang so putak sim pini nili nali tumafan koson si ka fill up neng mala so putak ingte thinis tame nali tum hanam piklang ponpo la pen ka fill up thek tum siki ong puta hailo la pen ka fill up thek the tum ta do ta lang mini la si ka fill up thek the tum do pul de la so video lang penali tum stame nona bangki fill up thek ikpo la si aprang si cardom kadu ka via fanta nilimen la ki avinas teron la pen nona li tum kilang bom la bangki carbitich 2.0 youtube channel la bang so channel long jong si madu abang file nona li tum kilang milang made nang ka humri milang pul nali tum subscribe pu thek loing la bang so dim ber ego la pen adung het bela jana aku do thulang la so dim nali tum ber pon ik denon la pul de nili ajada sonne la bang so youtube channel long upload sta minali tum kachini da prai mate kelang long da prai ya fan la penon 4K ya fan bangke 80-90 subscriber an si nang chot po la penali tum nang chinghon do nang support don polte lata le da prang po la pen give away sta menili bipon po tang te pada depin ben pini la bang se standard form ka fill up ning process bangle lang po nang mate chithan po nang Lapan tiak pendak fill up pononang lapan lang pononang nali tum tanang lang duningo koson sedak ke fill up poneng ma labang nili ketek an bang nili non nang than pon ik ponali tum afan lapan nang li tum sedame video ke ceng ben kejut an ke lang ya fan si tuning ri iglo lapan labang so youtube channel lang jong sinon nang li tum nak homri milang pole subscribe ikon lapan adu hes tame belar jan dui dakana li tum ber ponik denon lalo pole munon pit nili ajada son le upload sedame nang li tum kelang da kelang long da prang matika cinda prang ya fan lapen pena anabang purabang pito medak fill up non mulombange pudamate ka fill up ke thek tum siki ongla lapen ke thek the tum ta dota hai mine inut bahini laso kamatha sini liban labang so stand from labang ke nili non nampik lang pon ekpo nali tum fan koson si ka fill up poning ma aprang sinali tum dak photo bang ingsi nang po photo ingsi copy nang po labang so photo nali tum labang so adim babon iknang pola bang kiceng silo tera ki jut sita me kiceng sita me labang thang problem aves tamina ni tum dak pen photo babon ponang pod labang nali tum mithang photo lo la pen photo ka pe pon ning labang ke nali tum stapler bang nali tum dak pin pen bang mari reda nali tum la atha mate ka pachera abiason la anung pen asap anung na thu asap so glue pen pachera pen nali tum dak babon don igon lalo la pen akung sonalam nali tum la screen along thek polong ne thek ponong le ne standard form labang standard form of application la nalitum lab theklong po Assam Gazette part 9 la labang the pendak kiceng bangla la tuda nalitum la screen long tak thek polongi tuda la ke tok ning bangke ola advertisement alu along ni lida example and igdat po panisi dak soil conversation lason copy ne do departments tame lapen aja departments tame nalitum la advertisement alolong theklong po lasto department amen nalitum dakpen tokpon ignang po lapen dat nalitum ke tok thuning labang name of the post labang nalitum dak thek ponang po ko so post ong sinalitum dak ka apply ma labang nalitum tok dun ignang po ke tok dun ning labang ke nalitum kadok avita chinilo pion nong polta nalitum pion putok donon lapen chukidar tame chukidar tok dun igon lapen nalitum la department lapen office amen nalitum dak tok pon inang po labang kelalo koso department ma labang ke office amen la advertisement alolong du ikpo nalitum lang ik pamela de thekloi along tin la advertisement alolong ta du koso department pen malapen office konan ma labang nalitum la somen dak tok dun iknang po puthar nalitum la number 1 ong thek polang pon numbering silong name in full block letter dak bang amme ke thematic capital letter pen angse sidak tok dun ingnang po ki tok dun ing la bang kenali tum la screen along ni linang piklang pon ikpo K A R B I Karbi teach lason nalitum dak tok pon ingnang pon nalitum mithang amen lapen amme ke the pen angse si tok ponang po lapen present address nalitum dak pen tok nang po present address lapen dak number 3 long dui permanent address lapen present address permanent address nan nason do kidaw bang kedak bolong kam ajilo permanent address lapen non kidaw dam bang ke difu pu system no lason lo
jong se la permanent address la pen present address tas ingsivet pula nalitum da ingsivet atengle fill up dun ta chok kali pula nalitum la number 2 long nalitum la present address banda fill up aprango la pen that permanent address banga dak sam is same son tog dun anta choklo la pen puthat 4 number long bang nalitum dak thek polang po 4 number long bang ke la ke father name and address father name mate sarburamen mate epomen la bang nalitum dak pen tok pon ignang po la ke togi la bang ke nalitum ame ke the pen da chok la pen ame so pen da chok nalitum mate ada ke the mate ada so pen da chok capital letter small letter ta pen da chok la dak bang ke stamina nalitum dak tok pon dat sarburamen tok dat benefit nalitum la po kung bang address nalitum dak tok pon ignang po ko so address ma dipu pula dipu rong mung velason tok dun ignang pon nalitum la pen number 5 bang place of birth including police station and district and PO la bang nalitum dak pen tok dun ignang po ko so adim se la birth certificate long dui nalitum la birth certificate long ateng nalitum la place ko so adim si la pen police station la pen post office la pen district nalitum la bang so 5 number along bang kan nalitum tok pot ignang po tok dun ignang po lalo lahai bang kelan an kisung bang ke la pen number 6 tong nalitum thekling are you citizen of India and if so how copy of citizenship certificate should be enclosed where the necessary lesson ki tok do la sila dak bang nalitum just la birth certificate hai peng sivet pole nalitum dak ke tok do ning bang ke yes yes by bird lason tok don igon lalu te choklo lapen kapre ka sondak tok don ignang la pen number 7 lang banali tum education qualification and also name and full address lapen number 7 lang bang kenali tum dak pen thek polong po aprang non manela non kang ton ko sodim sikachar lima labang so education nali tum qualification BA mate MA stamina nali tum dak tok pon ignang po tok det pen pulate nalitum koso college mate koso university pen ma laps bangso address ta nalitum lapu akung bangke nalitum dak tok dun ignang po na so di masih tok dun lang po lapen dak number 8 lo nalitum thek langi number 8 lama other qualification jong si kapre ka charli do pulte nalitum dak pen tok dun thu ikme kapre charli do pulte nalitum jong si dak HS pass pulte nalitum la 7 number lang HS high secondary pass tason tok dun ignang po lapen si kapre charli HS pendet MABA charli do pulte nalitum dak pen mention dun melo mate tok dun ik melo lapen number 9 lang ba nalitum dak state your religion ba nalitum tok dun ignang po religion ki tok ning bang ke nalitum alabang sodim ki tok ning bang ke nalitum lason Assamese pule togon Assamese tok det pen dak Assamese putogo Assamese tok det pen nalitum ko Karbi putok dun tunang po lapen Karbi pudet pen nalitum dak scheduled tribe ma mate piani mana estima mate estima laban nalitum akung tok dun ignang po ya dalo lapen dak B number bang are you a member of scheduled caste scheduled tribe nalitum scheduled tribe mate scheduled caste pulote nalitum dak pen yes kalte no nalitum tok dun igon labang dak tok pondolo answer yes or no if you give particular support as certificate nalitum la dak thekloi dak bang nalitum la 9 number A long bang nalitum Assamese tok der le Karbi tok der pen nalitum estima mate OBC ma mate SC ma laban nalitum akung tok dun ignang po jolan cholo lapen dak 9 B long bang nalitum yes no laban nalitum tok dun ignang po lapen la number 10 long bang dak mention pon na dak kan mala advertisement a lopen na dak mention pon bang so arta bang nalitum dak tok pon ignang po labang tok te data chok kali pulote lapen present occupation na if ini labang ta nalitum tok te data chok dak yes no nalitum tok dun igon lahai long bang unimportant te lapen number 13 14 lahai hui long bang nalitum son yes no tok dun igon lapen number 15 long hello kenang sotlo number 15 long ke tok ning labang ke kadok aveta chini lo nalitum employment exchange number bang nalitum dak pen tok pon ignang po employment exchange number nalitum la employment exchange certificate long stame dui nalitum tok dun ignang po lapen ka fill up ning bana son la example ni dak tok teng nalitum tok dun ignang po lapen dak ni li tok teng gali lo hola nalitum la employment exchange tong ko son ma number do la son number tok dun ignang po
lapen dat 16 number long bang ta nangli tum la bang ta tokti dat ta chok dak blank le lo iribub ta chok lo dak thang tok nang ne lo lapen number 17 long bang la hello family income jong si ala advertisement along kipido naing pulote family income certificate naing pulote nangli tum la bang dak yes tok do nang po mate pido nang po da yes po tok do nang kali po da mention se pulote nangli tum pipi da ta chok lapen exam center ta nangli tum la so advertisement alu along mention pondo pulote nangli tum la 18 number long te exam center hoda konat ma kido la so center amen tok do ing nang po lapen and dak do tulang la 18 number pen la ber bang I am a candidate for the post labang so athak nangli tum amu ko so post song nangli tum ki jog dun ma labang so post amen nangli tum dak tok don ignang po pion a post nangli tum tok don apply do ni pulte pion pu tok don nangli tum pion pu tok don de cholo la pen treasury chalan of res in the address here with dak bang chalan jong se chalan naing pole nali tum 200 100 la chalan ba nali tum kati sidak tok dun ignang pok an manali tum ka kati la bang so chalan bang ke la pen ini ke grade 3 la pen grade 4 postong bang ke la chalan bang kati nang ne mate than ignang ne la chalan bang ke stamin nang kinang short pole advertisement along si mention pon pole nali tum chalan kati pen nali tum dak pabon dun tok dun ignang pok an si ka kati ma farohini stame farung sis stame nali tum dak pen tok dun ignang po lapen puthala number 19 lang bang dak nali tum adet fill up dun nang po tok dun ignang po lapen place ba nali tum kadok aveta chini lo place ba difu bole difu lo lapen volong komaji lo lapen ason se dong muka bole dong muka dason tok dun nang po lapen lapuar enat lang lo pule nali tum dak signature ba nali tum dak pen chipi dun nang po full signature le nali tum chipi dun non chipi do ni pulote short signature banali tum dak pipi det sikimi ala punali tum la signature la thak bangle pidun ingo la hello ka fill up ning bang dak thang ki sunga vela penali tum la envelope dui la envelope athak ke tok do ning bang ke nali tum la athak da ke tok son le nali tum tok dun ingon la screen lo nali tum thekloin tu da la penali tum koso department mala tok don inang po lapen apos lapen department kalte office amen nalitum dakpen tok don inang po la envelope thaklo lapen kinang so sara document san nalitum pabon don inang po pabon don dat pen duvet mate thuivet pen nalitum la envelope arlo se jog inang po lalo lapen photo bang amuta nili nang pula nalitum stapler mareri mate pabon igri ason atha mate pacherabi hormudo la pacherabi pen le nalitum dak pacherapsi kimi jolalo la pendak pen kinang so sot bangkel an ave important bangke lasi ning thelo la so video kilang penali tum ta sab so dak chini ikpom mate thegik popusining thelo la pen la son so video kilang long bom ya phanali tum la bang so kar bit 2.0 youtube channel bang nali tum subscribe ingon na pen adung het bel ardan ta theglo in dak kanali tum ber ponik denon la lo pulte munan phida jada son le ni la bang so youtube channel long upload sitame nali tum kilang long da prai mate ka chini da prai ya phan tangte pinya video long mal anchor la sidu me thak me ka do kavi kar bit 2.0 youtube channel kilang ra do an pas tame nili hin pen kardom